indaba kaShembeke injalo bantwana baNkulunkulu. Kodwa abantu abasho ukuthi umuntu mangabe seyibonile imisebenzi kaShembe ebese ezokhonzwa eNazaretha. Cha, namanje lo mama loya akangafiki nje la eNazaretha. Angilizwe izwi wena menzwami akuyosinda ayimbongolo uyaliza izwi lakho awukanti umuntu akalizanga izwi lakho dakabili dakathathu akalizanga yena. Ngenye imini kufika umvangeli phela kithi lizwe uthi sasingabafana sizelwe ubaba esizale intombini uthi ubaba eseze wakhula ngesikhathi senkosi ula ngaphuma sikode nabalo thawu labahangula uza nazini imisebe injengelanga usomile uthini njengentethe manazaretha ingcwele wathi mayefika ezweni la phezulu lefayethe lendoda yayingeka kwaNkosi eyayizala lezi insizwa nomvangeli nawo seqinile uma ngabe ngiyacabanga ukuthi usekhulile impela naye kodwa uthi kwakungabafana ngaleso sikhathi ifika inkosi ilanga eFrayethe kwathi mamhla izofika lenkosi uthi uyise wayesehlulekile ukugana esabathe uyaganwa kungaganweki abafowabo bonke beganile kodwa yena ethi uyaganwa kungaganweki. Wase kuqhamuka insizwa yakwaButhelezi lesizwa yakwaButhelezi ayisithi hey wenkosi ozala tambizwa nje njengomfana ngoba vele kwakumfana ngoba wayengenawo kodwa semdala watlalela lapha kuzofika uShembe wolunga sambe ngizokugibeza sambe siye lapha kuzofika khona uShembe uyocelela lobu bushimano oyibo ukuthi ucelela uShembe ukuthi aphele uShembe uyabuqeda ubushimano. Ithi ke le ndoda yakwaNkosi ngoba yayihluphekile le ndoda yakwaNkosi yayindala kwabo kodwa kwakuye ukuthi mangabe izulu liduma kukhishwa yona omakoti baba labafo babekhishwa yona kuthiwa ihambe yobheka ingane ethunyelwa izulu lapha okhalweni ubaba uhlezi hamba baba kaSibani hamba baba kanti engekho vele phela mangabe ukuthi awunayo nkosikazi ubekushiya futhi kufana noma ungasebenzi mawusufikile ekhaya uyabagxoxa abantu kuzothandaza thandazele nje ukuthi ufikile ekhaya kodwa mawufike lo nonesaka uvele uthi asibonga uNkulunkulu ngokusheshsha nobe halizibi lapha eminyango uyayeka izibi ngisho umama wakho mangabe begala kancisela amanyakade eluka amaqasi uyawayeka lawo maqasi kodwa makufike wena uvele ehlisa ibuko mangabe faka ibuko afihlisa ibuko athi awusufikile eThekwini mfodala hamba kahle kodwa eqhubeke nami umsebenzi awenza ngoba kufika umuntu nje ongenzi lutho banazaletha ingcwele engathi wonke amadoda uNkulunkulu wasezulwini engawapha umsebenzi ngoba amangabe engasebenzi kunuka ngishintshele ngishintshebe nje iyabanukela abantu ngoba awunawo umsebenzi. Angikhulumi ngento engingayazi zonke lezi zinto engikhulumayo ngikhuluma into esenzekayo ezenzekile kimi.
uma ngabe kuyikuthi noma ngabe kuthiwa lo muntu uyabheda kodwa ngoba nakho unemali akazophikisa ngoba manje unesaka likhiphayo mina angihambi kanjalo hayi ngiyamtshela njalo lalela wemfowethu angicenge imali yakho mina lalela yabona lokho okwenziwa la awuzukuphikisa-ke wena nginofowado omubi kabi mina ekhaya kimi hayi indaba okuhlala angifuni nje umuntu abhedise izinto ngoba nakho sethemba ukuthi uma ngabe sekuyikuthi engixabelelayo angisenza ukuyithola imali yakhe uma ngabe kuyikuthi ngangayiphiwanga imali anginamsebenzi ukuthi angiyiphiwanga imali fanele ngikhonze uNkulunkulu kodwa lokho kufanele kwenziwe ofanele kuqondiswe nje ngezwi likaNkulunkulu lensizwa-ke ikuleyo nkinga yayisiyahamba le ndoda yakhuluma nabafowabo bahleka usulu nje abafowabo bathi hayi suya lapha-ke kwaShembe engabe-ke uzothi-ke thwala ngobani ngoba phela leliya sonto liyathwala isho njalo ingoma yalapha ekhaya ithi ahleka osula magwala athi ha kuyaphela lo okho akusasa kuyaphela akusekho kuzophela kusasa kunjalo kuphaka amakhanyise zonke izizwe kunjalo kuphaka amakhanyise zonke izizwe ithi le ndoda yathi mayisihamba abafowabo bayihleka usulu yayisihamba nalensizwa kaButhelezi mayifika lapha enkosini yamakhosi kusonto ekuqedwe kuthi nase kuqedwe bese kuthiwa sekuyisikhathi sokunikela ebese yasuka le ndoda iyonikela ngempela ifika ithi baba nginenkinga sengiyabathe ngiyaganwa akuganweki ithi inkosi yamakhosi ulangaphuma sikothe nabalothana abahangula ithi yini intedala ukuthi kungaganweki uthi baba kangazi kodwa khona ngiyaganwa akuganweki ibe sithi inkosi kubusise yayisiyasukuma le ndoda yayisithi mayiqamamala lapha yayisithi inkosi langa hey buya lapha wena ndoda yakwankosi yasiyabuya le ndoda yakwankosi yayisithi baba wayesethi lalela lapha-ke kuzawufika intombi ezokubalekela ile ntombazane ezokubalekela iney'ngane ezimbili zamantombazane lalela uma ngabe uyithatha le ntombazane eney'ngane ey'mbili zamantombazane ungayixoshi iy'ngane lezo zamantombazane ngoba wena awusekuyithola intombazane yamuzi Shembe lapha kakhona ngoba wena awusekuyithola intombazane lamantombazane ayokusiza uwakhulise uwenze kube ngawakho abhekwe nguwe yonke into uyenzele wona lamantombazane eGhana nawo vele mangabe walahla uma wengane kufanele kwenziwe njalo uthathe nengane yakho ngoba vele awukho vele ukhona futhi nje mina abantwana baNkulunkulu angifuni uqamba amanga ngiyokhuleka kakhulu impela ngo-12 nango-4 ngicela ukuthi ma umuntu nje ngithole umuntu onengane leyo ndoda ayigoduke ngoba ngeke ngilunge amen ayigoduke ngeke ngincintisane impela nomuntu ngoba inune engafi bangilizwe izwi lakho wena menzwa
ukuthi ngoba nakho ingane yagula bese kuthiwa hayi ingane yagula ngisahambisa ingane kubo ufika ulalephi wena ngeke phela ngilungu ngoba manje into ebhlungu nami phela lapha kwaShembe kuyathwala kodwa mangabe kuyikuthi ithi le ndoda kushiwo ngokuthi kuzothwala ngomuntu kodwa uShembe ufike wathi uzayekela lento tabheda lo Shembe wakho mayihamba zahamba insuku laphela iviki lalodwa wathi ngomsombuluko liphelile iviki yafika intombazane yazomemeza wase kuthulakala yathi mayimemeza le ntombazane wase bayabuza abafowabo bese bethi sekuyibo abagijimayo abafowabo kusayena uqondile lo segidini usethi hambani niyobuza ngithi uShembe lo wakho wathi lo muntu lona uzoba nengane ezimbili zamantombazane hambani niyobuza lapha esangweni ukuthi lo muntu okhuleka lapha esangweni unezingane ezingaki yafika ngempela wabuza wathi ngiyawabani intombi yasho ukuthi ngiyasekuthanethaneni wasekuthiwa inezingane ezingaki yasithi nezimbili yabuya wayibuyisela umfana wathi hamba wobuza ukuthi ezamntwana muni lezi ngane yathi intombazane ngezingane zamantombazane ezimbili yagcwala incwadi. Amen. Ani sifuna muphi uShembe? Sifuna muphi uShembe ngoba lo okuyena yena okhona imisebenzi yakhe abantu bayayiphika. Kunalokho bafakela imisebenzi kaShembe engathi akayenzi imisebenzi bamfakele nje amanga. Intanga zange waze wayenza. Kodwa lensizwa yabe seyiqhubeka insuku yahambisa inkomo kulo muzi omusha esiwutholile yathi mayisifika khona kulo muzi yafika lobola yakhipha zonke inkomo kwase iba yasiganwa le ndoda ayibonga inkosi hey angazi bantwana baNkulunkulu ukuthi le ndoda yayixakwe yini kodwa sengiyacabanga ukuthi mhlambe yayixakwe yikho lokho ukuthi yayigeja nayo yayitholana nabantu nje abayizigebengu yayitholana nabantu labazigebengu akubugebengu manaze lethe lapha kithi ungabona wavuma nje ukuthi ngiyakuthanda usuyisimbo semali usuyimayini usuyikho konke wena ngoba usuthe umuntu uyamthanda yeni bani zonke lezi zinto lezi ezenziwayo emhlabeni akusafanele umuntu ayiluze noma ayigeje sekufanele uthathenze zonke nengenamsebenzi uzawuzenza ngoba usethola indoda isithe uyamthanda kanti wena ubuyifunela nje ukuthi inkosi yami uvuke umuzi wakababa wakho hayi ngoba ubufuna ukulobola idwala idwala phelele lingayindawo lele livele kuthiwe ngoba nakho sekuthiwa ngiyathanda namhlanje sekufanele ukuthi mina ngilobole ngize ngilobole ngisho inkomo zakho ngiphendukelwa amakhiki mase ephendukile amakhiki hayi we okuyabheda lapha lo yamuntu lo yana hayi siyahlupheka nje ngani siphelile imali qedwe hu khuluma nje khona abantu abayizinsizwa lapha abafuna abakhulumela indaba zokugana uma ngabe umuntu esethe uyamthanda lo muntu ulobola zalobole nitshana ngamadata amadata alobole la amadata lawo madata kungakhuluma naye khulule nabangcono kunaye sizawuthini weManazaretha ngoba sisenkingeni ngimfakela i-airtime ngolesine angafoni kuze kuzoba yisabatha cha mangimfakela i-airtime ngiyamxosha ngempela eduze kwami angimfuni ngalelo langa kodwa lento esifuna ukuyakha inhle ngeyasezulwini kodwa yena ayibukele phansi athi hayi lo serious kakhulu hayi iBhayibheli kakhulu lo muntu siyavelelwa ke thina manje eManazaretha ingcwele mina yikho into engiyaziyo ngaphandle kwaso ngake ngakhuluma nenye intombi nami ngifisa ukuthi ngibe nomuntu yathi mangithanda angikundi indwele ngishefe nesilevu yathi hayi ingane yami bengikuthanda impela kodwa
ungathi yakwedlula lona engimkhonzayo angeke ngikwazi mina ukususa indwele ngisaliwe mina ngathatha isinqumo sokuthi angeke ngikhule umsebenzi wobsecurity ngiyawuthanda kodwa into enkinga ongicasula ngayo ukuthi awuzani wena akazi noma igebengu ihlalwe nelini balazana manje isigebengu sibaleka nje lapha indwele zizokusizaphi ukuthi ngoba nakho indwele kazikho kushuthi uzozifihla lezi gebengu yizona ezisindayo mangilizwe izwi lakho wena menzi wami abasinda onibongolo awuyalizwa Mongolo esitu aya pendula ogushesha anatinemu Mikaeli njalo bantwana bakaNkulunkulu ukuthi lenkonzo ingangehluki ingakho ngifisa ukuthi siyiphathe sonke ngoba into yasezulwini akusiyona ukuthi ugonuluke wedwa nje kuyona ngoba ilento iyinkinga iyaxaka iyashisa ingumlilo ayijwayelwa futhi lento ekhaya kithi bantwana bakaNkulunkulu ngikhulela ikhona isonto lisegcikeni ekhaya wahamba isikhathi lakhishwe ekhaya lasiwe inhlakomuzi kodwa ngayithathela mina isinqumo sokuthi ngiyayithanda le nkonzo ngiyamthanda uShembe angizange ngikhonzele abazali bami ngoba abazali bami bangifundisa lenkolo ukube kuthiwa ngisithathanga isiyalo sabo noma mina ngizikhethelanga uShembe ngabe kade ngaliyeka isonto ngabe kade ngaliyeka bantwana bakaNkulunkulu sekufike isikhathi lapha khona uNkulunkulu engimisa khona ethi kangime ya nidizele lo organ ukuthi anginikezwe lo organ ngoba nakho inkonzo siyophela lo gesi nidizele ukuthi awubuye ngalesi sikhathi sengiyoqeda asezukhuluma phela imnandi lento yasesizweni emanana engazi-ke nokuthi sewathuthuka kangaka esontweni kuhle-ke manana uma ngabe ibandla lithuthuka kusuke kusho ukuthi ingilozi yalelo thempeli iyaphila ngoba ingilozi yethempeli ilahleka kumshumayeli ngesikhathi ilahleka kumshumayeli isonto life isikhathi esiningi ubaba umshumayeli uJeli
bese ayidibene naye nasethimeli akuyena umuntu obekade abuya ngene ezintangeni ngokukholwa akuyena umuntu obelishala mbombo muva umuntu olishala mbombo ofika lapha phakathi kwengunguluza abe ingunguluza afike lapha kohunta abe uhunta angafika angene kohunta ukuzazuza ohunta akayenzi lencwadi esho lapha eBhayibhelini ukuthi umJuda uJehova wafika waba ngumJuda kuba Juda kuzazuza abaJuda kodwa kafikanga waba isela cha wafika wangena phakathi kwamasela amasela aguquka aba ngabantu abaphilile manje inkinga lomuntu oyishaya ngapha ayishaya ngapha onyawo lwakhe lungaphandle olunye lungaphakathi enkozweni ngoba lo muntu uhambe kusho sesisonto ingane ke ziyakwazi ukupompola ziyipompola ingozi ithaya akagezeki lo safanele ukuthi akagezele athole hosepipe yasezulwini akakamtholi ukuthi khona ezinye izinto azidlayo ezingafanelwe lenkolo kuNazaretha sungene leminyaka ewu20 uLinazaretha kodwa awugezeki unani udla kuni kanti Bantwana bakaNkulunkulu ngiyabonga kakhulu engikhulume khona kabi kuye ngicela angithethelele abe ngaqondile bakukhulume kabi kuye ngicela uNkulunkulu